huria. Puji hita Tuhan ta, marhite doding, haleluya nomor sada, ayat sada pakon ayat tolu. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita sopot kon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami nai nagori atas. Paridop niuhur mangidahan nami. Naroh doha nami jolma pardosa on hulobemu. Mas sopot kon dosa nami nabuein. Hotop do hiranan hasoman. Na mangarap kon pambahenan nama dear hun ben nami. Gati homado hanami lang parduli hubani hasoman. Janah gati hanami hurang sir-sir manjalo pardearan humbani hasoman. Habasaron, halayakon pakon lumbang niuhur. Gati lang jupah ban nami. Hurang sir-sir mangarusi pikiran ni hasoman. Parsahap pakon pambahenan nami. Gati paroh ringis ni hasoman. Gati lang na madear ibahen hanami balos ni nalang madear na binahen ni hasoman dopak hanami. Hurang doha nami, hurang ringgas doha nami mangapohi halak na ibagas pusok niuhur. Patoguh kon halak na ibagas hagalekon pakon pandulean. Sonai age padan nami dopak ham, gati dolang isuhu ni hanami. Halani aima asero hanami masopot kondosa nami. Maidop mauhurmu, sasap hamma dosa namiin. Pargogohi jana ajari hamma hanami mandalan kon hatamu ibagas goluh nami. Ipangindohan nami on hubamu, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan jana si paluah hanami. Amen. Tangar anjaha hapor saya hitama hatani naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ondo padan si bahenonku bani sidea dop salpu panorang ai, nini Tuhan in. Nah kononku do titahku hubagas uhur ni sidea,
Anjaha surat konon kudo ai hubagas ate ni sedea. Dop ai use anjaha sengbe ingatonku dosa ni sedea pakon hajahatan ni sedea. Ibagas holong ni naibata doma isasap haganup dosata. Halaniai pataridah kon hitama tanda-tanda ni pargoluhon na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabu. Amen. Pundul makuria. Puji hita Tuhan ta, marhiti doding, haleluya nomor 234, ayat sada daskubani ayat 2. Ruji-ruji pasal kemitraan. Bani nasadari panorang tongah arian, dong masa halak nadop lebih tolu jam hundul iujung ni sada titi. Milas ni mata ni ari lang mambahen si morot otikpe humbani ianan ni. Pakkawah ni itu juhon dopak dipar ni titi ai, halani sihol ia menuju hudipar. HP lang tarbahensi. Halani maningon mangite titi nalang sadiha baggal ni. Apalagi kondisi ni akulani nama hol mardalan. Nabui ibahen pitah makawah hudipar pakon makawah kon titi ai. Lang daw humbani adong mahoma sadahalak nalegan na jongjong unduk makawah hutoruh. Dom mahoma tolu jam dokah ni jongjong iya bani iyanan ai. Dong do namin tukot ijolom. HP nahabahenon. Tukot ai lang sukup mambahen si boy mandipar. Apalagi mambogi soran ibah bagal. Dom mambahen ia hitir-hitir lahoman lopus kon perdalanan ni ai. Hadua sisi dea na hundul apa jongjong iujung ni titi ai. Makasi holhon ianan idipar ni titi ai. Aseboy si dea das ijai ningon dalanon ni si dea do titi ai. Laho manuju ianan nai hasi holhon pakon nai surahon si dea. HP sada pehumbani sedea sengdong naboy meneruskan perdalanan ni. Halani halak na perlu ai lang tuk gogoh ni malakah. Janah na paduahon terbatas do pangidah ni. Ujung ni ipukas sedea ma persahapan. Seng naboto aha nai sahapon sidea. Tapi lang pigadokah bani ceritahon ma
Paboa nasada doma mangombah nasada nari bani gurung ni. Riap jongjong du sidea anjahai ipukas sidea mamardalan i atas ni titi ai. Idalani sidea matiti ai nanget-nanget age pedoras bah mardalan itoruh ni. Mukah ni mabiyar do sidea. Tapi pos do uhur ni nasada dopak nasada nari. Halani ibere nasada do gogoh ni naheni melakahkon mendipari titi ai. Janah nasada nari ibere magogoh ni pangidah ni. Laho manut tuhon naija sidogeyon mendipari titi ai. Pakorhon ni kerjasama atap kemitraan ni sidea. Gabeboy mailo pusi sidea titi ai. Anjahadas masidea idipar laho meneruskan perdalanan ni menuju tujuan ni bei ibagas malas ni uhur. Kemitraan atap perhasomanon lang mengindahi hautungan bai diri sendiri. Tapi memberehon diri laho marsirupan apa marsi pasangapan do. Seng dong be pusok niuhur atap pe malas niuhur ni nasada halani ibagas parhasomanon na adong aima pusok niuhur pakon malas niuhur riap do. Songon natar surat in ase ulang adong parbolah-bolahan ibagas badan tapi ase marsirupan pagori samah pagori anjaha anggo ipasangap sada pagori riap marmalas niuhur do ganupan pagoriin. Tar surat bani sada Korintus 12 ayat 25 das ke bani 26. Ai madas ni. Mandoring kita humbani haleluya nomor 340 ayat sada das kubani ayat 2. Mahita jongjong saksihon hita ma hapor saya untain songon nasinaksihon ni haganup halak napor saya bani sabta nohon ahu por saya bani naibata bapa pargogoh naso tarimbang nama no palangit pakon tanohon ahu por saya bani Yesus Kristus anak ni naibata nasasadain Indo Tuhanta na tinubuhkon ni si Maria sanggah nape halyapan marhitay tondoy na pasing na manaron na parngit bani panorang ni si Pontius Latus
iparsilangkon, mate anjaha itanom, turun hunagori toru, mulak manggolu kumbani namate bani ari patoluhon. Naik ke surga, anjaha kundul isyamun ninai bata bapa, pargogoh naso tarimbangin, hunjai maya mulak magira, laho manguhumi halak na manggolu, pakon nadok mate. Ahu porsaya bani tondui na pasing, bani kuria parsadan nama pasing in, parsaoran ni sagala nama pasing in, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan nasadokah ni dokah ni. Amen. Kundul makuria. Oras, salam kemitraan ibagas goran ni Tuhata Yesus Kristus. Sadarion ipes tahun hitado sada minggu khusus sa GKPS. Riapa kon khasomata saha porsayaon, khusus ni mitra tanadong i Jerman. Naigoran hita minggu kemitraan GKPS. Dumuhujon, sihol pada son nami piga-piga to na hubani nasyam i Kuriaon. Kemitraan aima partisipasi riap lahu mandalankon pandiloon ni nabata hubata selaku kuriani. Kemitraan itong-atong ni kuria dihut dohoma gabe sadadalan bata lahu manggoki tonggo ni Yesus sanggah iha tahun ase sada sidia haganup songon ham bapa ibagas au anjaha au ibagas ham sonai ma age sidia ibagas hita ase persaya dunia on hamdo marsuruh ahu. Dumuhujin, horja bermitra gabe sada hasaksian duai itongah-tongah ni dunion, laho patalarkon hasadaon, pakon pangidangiota na marbuah. Songon na pinangindo ni tema GKPS tahun 2020 dan subani 2025. GKPS selaku salah sada humbani buai gereja nadong i dunia on tetap do membayu parhasomanon atap kemitraan pakon bagi-bagi gereja. Taridah doai bani peran aktif ni GKPS bani kegiatan-kegiatan kemitraan secara okumenis baik i lingkup lokal, regional, nasional, rosi internasional. Kemitraan nama on lang tarpanalang hita dihut do membuan GKPS boy lambin marbagal anjah matoras sonai gabe gereja sibuan pasu-pasu janasari itonga-tonga ni dunion halaniai lambin patarida kon hita ma hasadauta marhite horja kemitraan bani ganup kegiatan na ipamasa hita ikuriat tabe sonai pakon hasoman sahapor sayaon rosi haganup jolma. Tetap dong iteruskan jana itingkat kon hita kemitraan ta. Khusus ni pakon kuliah itu hatta nadong i Jerman. Panorang parpudion doma itu tetap kon hita pengurus kemitraan GKPS periode 2021 dan subani 2025 na bermitra pakon 4 distrik i Jerman aima Hagen, Solingen, Westerwald, pakon Anderdil. Ibain hita dohoma piga-piga parjupahan pakon sidea agep secara virtual domuhubani situasi nuan on. Salah sada buah ni kemitraan pakon sidea aima marhite na pajongjongkon sada fonds na margoran dana Agustais laho mangurupi beasiswa hubani nyombah ni kuliah GKPS na hurang mampu tapi berprestasi. Halaniai bani minggu kemitraan on ibain hita do panggalangan khusus bahen haporluon ni dana Agustaisai. Pos dohur nami bani hasil sironta lahu marsyurupan, marsitukolan, marsipatoguhan, anjaha marsipardiatian, songon na pinangindo ni subtemata.
Selamat minggu kemitraan ma, ubanin na siyam, lambin marbuah ma hasadaon, pakon pangidagyon ta, bahen hasangapon ni Tuhan ta. Horas. Dear brothers and sisters in GKPS, my name is Reverend Sabine Bertram Schäfer and I'm the new regional bishop for the region Nord Nassau of EKHN. Today we celebrate the partnership between your church and our church. We are happy that for many years now there has been a relation between your church and two of our church districts, an der Dill and Westerwald. We are proud that it is our region where August Theis was born, grew up, and as a young man decided to become a missionary in Sumatra. We know that up to now, every year you celebrate the day he first arrived in your area in September 1903. This year, the topic of the Partnership Sunday is bearing fruit. In fact, we can see how the tree that has grown out of the first beginnings of the missionary work is now bearing a lot of good fruit. We are grateful and happy to celebrate with you. In his letter to the Philippians, the Apostle Paul writes, I thank my God every time I remember you, in all my prayers for all of you. I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. May the Lord we trust in and depend on continue to bless both you and us and help us all to do his work and bear the fruit that is so much needed in our time. Love, joy, peace and kindness. Horas. Dear brothers and sisters from the GKPS, on behalf of the Dekanat an der Dill, we greet you very heartily and warmly on this Partnership Sunday in May 1st, 2022. And we are very glad to have this relationship to you, and it's always we have talks to each other. If we can't visit another, we can have contact through Zoom meetings and other opportunities. You choose this year for the topic of the Partnership Sunday, the topic bearing fruit. And it's a very good and necessary topic because we all have the longing to see that God bless us what we are doing and working in the church and for Him. And I remembered a Bible verse from the 1 Corinthians where Paul says, I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. We are really dependent on what God does for us. And especially after the long time of Corona, we long for a new blessing in our churches and that the services are full as they used to be before. But we can't do it from ourselves, but God, He can give the fruit and the growth what we are longing for. So God bless you on this day and in the new year, and we hope to see you someday also in presence again. Dear brothers and sisters of GKPS in Indonesia, my name is Wolfgang Werner and I'm chairman of the Synod of the Dekanat an der Dill in Herborn. We send you our very warm greetings and wish you all the best for your Partnership Day on the 1st of May this year. God our Lord is glorified in you bearing much fruit. We hope we will see you again in the next future. May God the Lord bless you all. Dear brothers and sisters in GKPS,
During the Last Supper with his disciples, Jesus said to them, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. I think this is still true. We need to stay connected with the vine, which is our Lord. In him, we are also connected with each other. And if we stay connected, we will bear fruit. This is a natural outcome of being connected to our Lord. I have a vine at home. In the beginning, the fruit is very small, just tiny little buds. You need to be patient, but with time, the fruit of the vine will start growing, and in harvest time, you can enjoy the delicious grapes. If we stay connected with the Lord, our lives will bear fruit. Let's stay connected with Him and with one another. Horas. Selamat hari Minggu kemitraan. Salam dari Distrik Hagen, Jerman. Kami adalah dua orang yang bertiga jadi ketua baru di Komite Kemitraan di distrik ini. Nama saya Matthias Mladek Purba, umur saya 50 tahun. Saya sudah beberapa kali berkunjung ke GKPS. Horas, my name is Karen Schlien. I'm 39 years old, and in 2010 I was in Indonesia for 3 months, and since that time I feel connected with the people and the GKPS and the country. Yang ketiga, Pendeta Friederike Parot, sedang lagi di rapat yang lain. Friederike, Matthias and I will work hard to ensure that the partnership continues to be based on a lively exchange. Also, in the future, we want to learn from each other, pray for each other, and intercede for each other. The condition for this is a mutual, continuous interest in what is happening in the congregations of the other partner. Selama 3 tahun, negara-negara kita terperangkap dalam situasi pandemi. Karena itu kita sudah lama tidak bisa bertemu langsung. Tetapi dalam hati dan dalam doa, kita selalu bersatu dalam Kristus. Tuhan naibata mamasu-masu hitaganupan. Amin.
Ting-ting atape penjelasan ting-ting bata sadarion Minggu tanggal 1 Mei 2022 aima maretihon ni namasa pakon si pamasaon tonga-tonga ni kuriata telui mai bagas Minggu das kubani tanggal 8 Mei 2022 naparlobi ting-ting paduahon sihol marhajabuan. Sihol manjalo pamasu-masuon marhajabuan do nyompani kota jemaat kuriaon aima tri berhat Leonardo Purba aima nyompani bapa situa Dr. Andus Tony Pelman Purba pakon inang situa menya Bordamanik nahun sektor opat kuriaon pakon Oktaviana Aldrine boru si pahutar aima nyombahni bapa situa Edi Hasoloan si pahutar pakon inang Lorenta boru si agian aima hun kuria HKBP Malang Resort Malang pamasu-masuon ia dongkon bani hari Jumat naloroh tanggal 6 Mei 2022 pukul 10 WIB. Aima i Gereja GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Nomor hodumuan hubani acara pamasu-masuon hubani Tri Berhat Leonardo Purba pakon Oktaviana Aldrin boru si pahutar. Secara khusus hubani Tri Berhat Leonardo Sunai orang tua ni, sunai pakon pengurus sektor opat. Ase ipasingat ma hubani yang bersangkutan, bani hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, pukul 14, i konsistori roh lao mangadongkon pembinaan, konseling pranikah, naik banhon ni panditata. Jangan habani perorangai mahumani, ibuan ma kelengkapan surat bani pamasu-masuon aima foto gandeng berwarna ukuran 4 x 6 2 lembar. Na mangihut khusus bani tetap acara pamasu-masuon. Bani tanggal 6 Mei 2022 acara pamasu-masuon ase tetap kubani keluarga Purba sonai age keluarga si pahutar tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini. Sonai human napar pudi ase salosi holi acara pamasu-masuon lang pala ia dongkon acara mar salam-salaman bani pengantin. Alani masa-masa pandemi dupe hasipe kota Pematang Siantar doma level sada tapi tetap luhita antisipasi tene domu bani masa-masa Covidon. Aima tuga-tuga bani nasihol marhajabuan. Na paduahon Bapak Inang Hitaganupan bani ari Minggu nararoh tanggal 8 Mei 2022 dasma panorang ni sadalan hubani jadwal nadop itu tapon hita bani rapat majelis sonaya ge sinode jemaat marpesta hari ulang tahun kuriau mahita na papi 71 tahun hon tahun 2022 on. Dumi husay bani Hitaganupan Bapak Inang. Naya kini empat nama poso namar kebaktian Minggu siang on. Senadu humani Minggu pagi na sugut. Sonai humani naman diuti kebaktian Minggu di rumah dewe secara live. Bapak Inang sonai kini empat nama poso rohbei mahita. Hataridahan ni maras ni hurta. Perjongjong ni kuriata. Dumma 71 tahun. Tentu patut kita berterima kasih. Bagi Tuhan 71 tahun majongjong kuriaon hita izon marsaur. Bakun Tuhan tak. Halanai tuga-tuga namin na perlubi. Khusus sektor sada das kubani sektor sia. Pulang terlambat kita roh gereja. Halani pa masuk kebaktian ya dong kondo songon nasional lebih kita
aima acara pangaloloon, tortor pangaloloon. Jadi kesimpulan ni sektor 3 na roh perlobi gerezaon aima yalo-alo. Lang menurut sektor. Da dum hujay nur nami imaksimalon hitama ang buboy das maitaizon jam pitu alani jam walu pukama. Ini aima namar hodumuan hujay. Baru na mangihut songon ting-ting 3 minggu na salpu. Adalah nubani haputusan ni rapat ni panitia bani panorang acara ulang tahun ay dong doholi kuis berhadiah na ipersiapkan panitia. Salah sada isi ni kuisai na mendominasi holi aima sejarah perjongjong ni Kuriaon. Jadi dom matulu minggu padodot ibek kanami beting tinta sejarah di Kuriaon mulai awal sampai akhir sadarion. Jadi posur nami dom bahasa-bahasa ai. Ini asin ingat kita be kuisai holi uncondo idominasi. Nah, jadi sadarion terakhir. Aima namar hodumon hujai na parpudi khusus kubani pesta hutta. Mungkin secara detail domai patorang pengurus sektor di partongguat tabi. Sadalan hubani program ni Kuria GKP Sudirman bani panorang pesta-pesta nadong ikurian dohita pataridahkon aima budayata identitasta. Halaniai ipasingat kanami bapak inang hita ganupan bani panorangai. Tapi langin memaksa, tapi buka hita mahadirot tak. Roh be mahita ugerezon marpesta mareteon ni mamakai pahian budaya si Malungun. Bapak margotong marsuri-suri si birong. Sunai humani bapak samping ni margotong pakon suri-suri si birong marabit. Aido pasangan na sonari. Marabit ragi panay, pakon ragi santik. Inang marbulang, pakon mar suri-suri warna bebas. Ase ingat kita bemay, dan nak boy may ilaksanaw kita. Na mangihut, khusus kubani hita orang tua, na marnyombah dakdanak sekolah minggu, sonai humani namar nyombah remaja. Kebaktian sekolah minggu, kebaktian remaja bani hari minggu naloroh tanggal 8 Mei 2022 itiadahon. Margabung haganup bani kebaktian aima pesta hut. Jadi pasingat kita may ben nyombahta mungkin nasugut domay pasingat guru-guru sekolah minggu. So nahimani sadarion pas berlangsung kebaktian minggu remaja asti domanok kani pasingat kanay bisadia kita mesti pasingatkon orang tua ubani nombat tabi aima namar hodomuan hujai na parpudi sahali ipasingat kanami secara takas bani hari Kamis nasalpu martupudo pengurus sektor pakon PMJ, pakon tim operator pendataan warga jemaat secara digital, secara online. Sadalan hubani program ni Kuriata, sonai humani, sadalan hubani hasil rapat ni aimanahun kantor sinode, pakon haganup PHJ, sagi KPS, bainon ma database jemaat. Dom hujai bapak inang, mungkin pengurus sektor dom padaskon hubat taganupan, asi ihor jauh kita maai, database ay marhetion online, mungkin link ni dom maikirim, ini dom maikirim hubat taganup pagorin ni Kuria. Nah, dataon perlu podas, hor jauh kita maai, anggodong na hurang takas. Kurang jelas, ya Rusi, sukun ma pengurus sektor, ya, sukun ma pengurus sektor, di sana orang jelas, anggo, yurtok kita agak murah tuh memang, tapi dengan catatan, nadong ma HP
Android ni. Ang kulangan dong HP Android ni pada nasyam hubani pengurus sektor, ase pengurus sektor maindak lanjuti. Ya, mungkin lang kita kenupan mar HP Android. Nah, dua hubani laporan operator das bani panorang sonari ben nami. Nadop makkorzahon domma hampir 50 kakak. 50 kakak dalam artian jumlah jiwa ini mungkin mabahat. Alani per orang do mengisi formulirai, per orang per keluarga, lang per keluarga. Nah, laporan ni tim operator ben nami natuari domma das 50 kakak na mengirim. Ini. Jadi ordak kita mai bapak inang kita kanupan ACDR jumlah ni warga jemaat sa GKPS. Ini secara data humbani online on. Sonaima tuga-tuga, sonaima ting-ting bata bani orang sadarion pada kenupan horzain. Satonggo hita, saya dohar tetap Tuhan makasomani hita, asih horzain hagunupan boitor samar. Dalani bagas nadiar, bani hamulioni martonggo mahita, naiwan nunni seksi remaja. Martonggo maita. Dia tetupa isombahkon hanami hubamu ale Tuhan Bapa nami, nama dianan inagori atas. Halani holong pakon pasu-pasmu na bagaliin, na tetap iapkon hanami, pribadi lepas pribadi. Anjaga beboy hanami margogo, ibagas naman lajoi, ganupan ari-ari nami. Terima kasih dohoma ya Tuhan hanami hubamu Bapa. Halani tongtong iramuti ham horja nami marsada-sada. Ham Bapa naguratas nuan hanami ganupan do maupul icon. Nalaho mamuji apa pangasap pasangap kon goranmu napa pasingin. Berehama benami marsada-sada uhur nadamai, nalaho manangar hatamu nama pasingin, anjaboi iarusi hanami. Sonai dohoma namar tugas melayani rangkaian ibadah pagi, siang pakon sore, hama namam bere gogo pakon pamboto, aseboi pelayanan isidea mardalan ibagas nadiar, anjalam bintar mulia maguranmu Bapa. Hamba panami namarianan ini agori atas bani biga-biga rangkaian kegiatan nasiol ipamasa hanami ibagas minggu on marondo sanami hubamu ale Tuhan ase hama nama masu-masu pakon man ramotiin aganupan ase boy ringgas mardalan ibagas nadiar aima pertupuan seksi inang sektor 2 kuria on na yadongkon bani ari Selasa tanggal 3 Mei namarianan i rumah bapak ni situa Joni Damani. Pasu-pasu hamain bapak. Aseliat pertupuan in lambin ia rusi pakon ia gelukon sidia hatamu. Umbani tuan rumah atep bena menjabui. Ase hama nama masuk-masuk pakon membere berkat na lobi na umbamu bapak. Bapak sunai dohoma nasiol manjalo pamasu-masuan marhajabuan. Aima Tri Benat Leonardo Purba, pakon tunangani Octaviana Aldrin Boru Sipahutar, Norma Susanti Boru Sijabat, pakon tunangani Harapan Rudi Halasan Silaban, Abdi Habonaran Tua Simarmata, pakon tunangani Yemima Boru Pasaribu. Hubamu mahanami marondos Bapak. Ase hama naman ramoti pakon memasu-masu ganupan rencana-rencana di sidea ase jadi rumah tangga na pataridah kon buah hak kristenan na berpengharapan hubamu bertumbuh pakon makabiaran hubamu Bapak bani tanggal 1 Mei 2022 aima minggu kemitraan GKPS na ipamasahanami bani kebaktian minggu siang hamana tongtong mamasu-masu bani ganup rangkaian kegiatan ibadah aseboi mardalan ibagas nadiar Bapak. Hamba panami namarianan inagori atas
Bani Nasiol ia dongkon tukar mimbar PHMJ sagi KPS distrik Sadaon. Ganupan sidia si juak-juakmu na bertugas dalam hal pelayanan tukar mimbar. Hamdo Bapa na memberi gogo, memberi pamboto, pakon mamasu-masu aseboy tugas pelayan sidia mardalan ibagas na jorei anjahalam bintar mulia magoranmu Tuhan nami Yesus Kristus. Bapa, satonggo hanami, bani ari minggu narohon, tanggal 2 Mei 2022, adong dua rangkaian acara Aima Pesta Huria ataupun di KPS Jalan Jenderal Sudirman Pa 71 tahun. Hamana memberi gogo, memberi pamboto, pakon mamasu-masu haganupan panitia, pakon haganup rangkaian acara nadop irang gihon panitia. Aseboy merdalan nadiar, ibagas najore anja lambin termulia homama goranmu ale Tuhan nami. Sonindo homa ontangan rapat anggota STM Parhorja, pendataan warga jemaat secara digital merondos hanami tong-tong hubamu Bapa. Pasu-pasu hama aseboy merdalan ibagas na diar-diar. Hamba panami namar bangso inago di atas. Gomos hanami martonggo bani ganupan full-timer PHMJ, ganupan majelis pakon CST CEC na adong ijemaat di KPS Jalan Jenderal Sudirman. Ase hama Bapa na tongtong memberi gogo, memberi hapintaron, pakon pamboto na humbamu, nalahu mandalankon tugas pelayani si dia i tengah-tengah ni jemaatmu di KPS Jalan Jenderal Sudirman. Bapa, bani naman lupusi ganupan ari-ari nami. Bahat do pergumulan naroh umbani nami marsada-sada. Aima sakit penyakit, masalah rumah tangga, ekonomi, pakona legan-legan. Marondo sanami hubamu Bapa. Hamdo namamboto ganupani. Bapa, satu kinari siol itangar hanami mahatamu nama pasingin na ipadas juak-juakmu. Hama Bapa nama masu anjamam bere gogo humbani juak-juakmu Bapak pendeta nami. Sonai dohoma hanami. Bere hama Bapa huban nami. Uhur na damai. Nasiol manangar hatamu. Asai boy iarusia nami. Pakon i nagabe buhal nami. Nalaho mendalani ari-ari nami siganu ari. Tuhan Yesus, onma tonggo nami. Onma tonggo nami. Salpo hama dosa pakon langgaron nami. Bapa, bamu maha nami marondos. Terima kasih mabamu. Amin. Puji ita Tuhan ta, mari te doding, haleluya nomor 450 sada, ayat sada pakon ayat tolu. Sangga
damai ninay bata na mangatasi haganup hauhuron inmaman ramot kon pakon patotap kon uhur na siyam ibagas Kristus Jesus Tuhatain. Amen. Kita ganupan Bapak Inang na hinoholongan ni Tuhatta Jesus Kristus hata ni naibata ambilan bata bani mingguta sadarion tersurat bani pesalmen bindu 4 ayat 2 dasubani siah ibasa hita secara responsoria hanami mamukah membaca umbani ayat 2 anggo dilo-dilo ahu balosi hamma ahu ham naibata si pitori ahu doma ipalumbang ham ahu ibagas hasosakanku say maidup mahurmu bakku anjaha tangiho kamma tonggokku botoh na siyama domma ipilih Jahoba sada haholongan ni bani itangihon Jahoba do anggo hudilo iya galangkon ma galangan na sitong anjaha ajamkon ma Jahoba buenando malas nihur ibereham hubagas uhurhu marimbang malas nihur ni sidea sanggah pariyama omei pakon pariyama anggur najunah singkan jaima das nihatan itu hatta salom mabataganupan hitaganupan gatido ipahusih bahwa goluh ni jolma idunion pasongon sada pohon na gijang artinya semakin gijang pohon ai maka semakin kencang semakin kuat angin atau badai lahu mendorap pohon ai itu saya hitong ni logis dasay. Artinya hita ganupan Bapak Inang analogi aisyol patukahkan hubata bahwa memang semakin kita merasa hebat semakin lebih kita bani guluhon ijay manghuma semakin banyak pergumulan, persoalan
hidup pakok kita. Anggotiki pilang kita misal ni, lang pala sa ipar dia soman. Anggotiki parguluhot ta biasa-biasa duasa, rado lang ikawakon. Tapi naik kosa, ganuk memangido. Mudah, hiba dusia ni wait ini. Dup ko si marzabatan, sombong, kan rado sunay. Dup ko si bayak, rap lang makawak ko turuh. Watas mando turuh si kawakon. Ini memang semakin tinggi posisi, semakin gizang status sosial, semakin tinggi jabatan, memang pasongon pohon na gizang lokanayay, semakin kencang angin badai yang akan menghantam. Itulah kehidupannya hadapi kita. Laku botoh memang sunai do. Nah do kira-kira. Artinya memang boy sebutot ta. Setiap orang pasti mengalami, pasti mengahapkan hal nasionayai. Bergumulan masalah. Hitung-hitungan di kehidupan ta. Nagabi tantangan hidup. Teneh. Nah hita ganupan usih hujai dohoma anggo ida kita bani ambilat tahun anggo mungkin hita pe mangahapkon nasonayai bani golu tahun bahat tantangan Bapak Inang Daud sendiri be ane ungkapkon bani Mazmur on juga merasakan hal yang sama. Anggo dari segi status sosial dah, ia masih gijangan penorangai. Ia sahalak raja, ia sahalak si parkuasa, ia sahalak penentu bani harajaon niai panorangai. Tapi ya GP sonai bukan berarti dia luput dari masalah-masalah kehidupan, ya. Luput dari tantangan pergumulan naborat. Ia PHP ya, menghadapi pergumulan na borat, nagabi beban pemikiran bani kehidupan ni setiap hari. Aido ase isobut bani ambilata, bani ayat tolu nasyam dalahi sadiha dukah nari mapas uhur nasyam pasambur-sambur hon hasangaponku sadika dukah nari haulungan nasyam nasomarguna anjaha pindahan nasyam ladung. On maungkapan hati yang terdalam. On manayahapkon ni. On manayidupakon ni bani kehidupan ni tene. Seolah-olah masalah demi masalah tidak berkesudahan. Tidak henti-hentinya. Sadia doka nari. Ay masih anggo hita mangahapkon pergumulan sonari. Lang pala herak kita. Lang pala suku-sukum bihita Bapak Inang. Kan na kan? Isi itu lang bermasalah. Lang menghadapi masalah. Laku to dong pak dohita 7 tangan. Aulang ka dong masalahku ini. Dong napak kita pasalai.
Wap lang. Ganup piton punya masalah. Ganup piton punya pergumulan. Masalah pakon asoman, masalah pakon keluarga, masalah pakon tetangga. Jangan-jangan masalah pakon perumah diri. Doma saminggu lang rup. Doma padaw-daw. Ya. Artinya kita ganupan persoalan, masalah-masalah. Itu adalah bagian hidup yang tidak terpisahkan. Umbani hadiriota. Daud sendiri ijon. Bapak Inang mengungkapkan dengan tulus. Utong-atong-ata. Sadia duka nari. Hampa sambor-samborhon. Menjelek-jelekkan, memfitnah. Berkata bohong. Pesimis, mencurigai kepemimpinan ini. Jangan-jangan kepemimpinan ini Daud tidak bermanfaat bagi bangsaon. On tuduhan-tuduhan palsu. Nayalami si Daud panorangai. Jadi salinari Daud sendiri yang punya segalanya, yang punya kuasa, yang punya jabatan, yang punya harta melimpah. Dia sendiri mengalami banyak pergumulan, banyak masalah. Tutuangku si Daud pesonai, hita pe radu sonai. Hita pe pasti du menghadapi na sonai. Halanya ilang pala eteku hurta tene. Enjoy aja lah kita. Enjoy aja. Nikmati hita, dalani hita. Sebab semua orang pasti menghadapi masalah-masalah. Hitung-hitungannya kehidupan. Hita ganupan. Tongon Daud bergumul menghadapi masalah-masalah yang dihadapi. Tapi sada halna luar biasa idah kita bani ambilat taizon anak iungkapkon isaksihon ni parpesalmen on bagaimana dia mengelola semua itu. Bagaimana dia mengelola pergumulan demi pergumulan yang hadapi ini. Sona ia mendopakon ayah ganupan Bapak Inang ondona luar biasa. Anggo ini bani ambilat tejon. Anggo dilo-dilo ahu balosi hamma ahu hamnai bata si Pitoriau. Doma ipalumbang ham ahu ibagas hasosakanku. Say mahidop mahurmu bakku anjaha tangyok kamma tongkokku. Rahita ganupan ondo nara membedahok kita pakut Daud. Ondo narapa bedahok kita pakun sona sikap ni Daud. Masih halani memang Daud ibagas na menghadapi aganupan pergumulan masalah hidup pakoni. Dia senantiasa menghadap hubani Tuhan Allah. Jadi lango dong utik pe keraguan banas hadirion ni. Bahkan mencoba mencari-cari jalan pintas, mencari-cari solusi humbani duniaon. Tapi pemazmur dengan kebulatan tekad dan hati, dia senantiasa menghadap kepada Tuhan Allah. Wahab ondo sesuatu hal nama harga tene lewat pengalaman iman, pengalaman hidup ni si Daud banyak bila tahun. Boleh
bolehlah kita sama-sama bergumul. Bolehlah kita sama-sama menghadapi masalah. Netek na begal na sedang. Tapi persoalan ini, ibaga saganupan masalah-masalah di pako kita, hujado kita mampubak kunay haganupan atene. Bahkan Daud na idasari iman kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Anggo sobut bani ayat 4. Botoh na siyama doma ipilih Jahubah sada haholongan ni bani. Itangihon Jahubah do anggo hudilo iya. Tutuon lang sekadar kata-kata. Ataupun sebuto tetap pernyataan on lang idasari oleh nalar lang. Tapi pernyataan on bersumber humbani iman. Tenger niuhur humbani Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, hitung-hitungan nih kehidupan nyai, dia tetap berseru kepada Tuhan Allah. Dia tetap dilo-dilo hubani Tuhan na ibadah. Sesekaligus ma ipareksa hita dirita tene Bapak Inang. Halani lang terben lang songon Daud no kanayay hitaon pe bahat do pergumulat ta, bahat do masalah ni do pako kita. Tapi nagabi pertanyaan sunari bata sanggah hidup pako kita masalah hai hujado hita marsuhutan, hujado hita manginto pangurupion, isi do pangazamanta balusibay ibaga zuhur ni tene. Apakah kita masih tetap sama seperti pemazmur ijon? Apapun yang terjadi, jawabannya adalah datang kepada Tuhan Allah. Roh kubani Tuhan Yesus Kristus. Hita ganupan Bapak Inang na hinarga ni Tuhata Yesus Kristus. Halaniay berdasarkan ahna do ipraktekkon iagoluhkon pemazmur ijon. Adong piga-piga hal sa sitong ni nagabe nasihat bata, nagabe poda utong-atong hata domo hubani hasaksian ni, domo hubani pengalaman hidup ni bersama dengan Tuhan. Na parlobi itujuhon hubani musuh-musuh ni no kanayay na memfitnah, na pasampor-samporhon diri ni. Nini bani ayat 5, boy do manggila, tapi ulang mardosa. Marpikir-pikir manasyam ibagas uhur bani podoman. Artinya ambila tahun siol maka tahun hubata, apa yang mau kita ucapkan lebih diproses lewat perenungan tene. Anggo istilah nih kita si malungun ididat lebih bibir baru sahapkon kan na itu. Ianalisa lebih, itimbangi lebih, ulang asal mukap, ulang asal luar hata, hape doma marot nih luar kita tajam seperti pisau menyanyat hati orang lain. Jadi perlu ipertimbangkan irenung-renung kok kita Bapak Inang. Ay masin ini John kan boy domang gila tapi ulang mardosa. Artinya marahlah pada tempatnya dan sesuai dengan waktunya.
Lang asal marah-marah. Jadi anggo bani bibilta sikap nasonon gatido terjemah konon ay mahalak na lemah lembut. Ulang salah kan nami isobut dua fraus bahasa Yunani ay lemah lembut. Artinya memang orang yang lemah lembut di hadapan Tuhan adalah orang yang memang marah pada waktunya dan marah pada tempatnya. Pasongon Tuhan Yesus izia manggila ia hubani par tiga-tiga na i rumah panumpahan. Jadi bilang ibagas pikirata ang lemah lembut tapi sebatas parsahap lang. Ay mada bujur dong hamten nini tapi bagus dong mah punya motivasi jelek. Langsung naik HP lemah lembut. Nah lemah lembut adalah dia marah pada tempatnya. Jadi yang gulang memang pantas untuk marah, lang marah. Ya. Mungkin raduga dia alami hita ini, halani bahat masalah di kantor, tiba-tiba di rumah mitur masam sahab, gini terus nih, lang pada tempat nih. Tapi di sisi lain, lang sahab na lepot, sahab na lembut tene, ya, langsung na lembut, lemah lembut. Tapi kata lemah lembut mengunjuk hubani, pasongon isobut banyak bila tahun. Boy do manggila tapi ulang berdosa. Jadi lobei irenungkan, lobei ipikiri, lobei tonggohon, lobei sukun Tuhan, barulah kita mengucapkan kata-kata. Barulah kita melakukan sebuah tindakan hitung-hitungan nih kehidupan tahun teneh. Napa duahon isobut bani abilata nini weido nama katahon i sema nama nupakhon nama dear batah sondangkok kama sinalsal ni bohimu benami ham Jahoba amarati duhai ubat taganupan bapainang nabuy mambahen pulih aganupan situasi tonga-tonga ni kehidupan tahun nabuy mambendamay situasi tonga-tonga ni parsauranta idunion. Tidak ada yang lain kecuali sondang ni Tuhan na ibata. Artinya ay hitaganupan bapainang ang kunokandong masalah maseda hubungan tapakon hasoman halani ifitnah halani jelek-jelekon. So na ase pulih situasi ay lang terjadi be hal-hal na sunayay mamben maseda persauran naboy memulihkan itu semua adalah sondang ni Tuhan na ibata. Jadi peranan ni Tuhan, kehadiran ni Tuhan, markhorja itonga-tonga ni hadiriota aido sesungguhnya naboy memulihkan hubungan yang rusak di antara kita. Ya, itonga-tonga ni kehidupan ta masada-sada atene. Alaniay ubat taganupan aido si sobut ijon galangkon ma galangan nasi tong
anjaha ajamkun ma Jehovah. Tutu galangan isobut bani ambilaton menghunjuk hubani sebuah tindakan perdamaian, sebuah tindakan rekonsiliasi. Tentu ibagas proses rekonsiliasi adong pihak-pihak yang mau saling memaafkan. Adong pihak-pihak nara patorukon uhurni. Tentu prinsip manggalang ai prinsip rekonsiliasi mardamai. Tentu ai do ni maknai hita ibagas Yesus Kristus. Iya do domba Allah yang tersembelih aitene nagabi pardiaran, nagabi perdamaian itu ngata-ngata. Ia ma nagabi korban, ia ma nagabi oknum na paturuhkon hadirionni sehingga kita layak menjalo perdamaian pakon Tuhan ni bata. Asi halak na mangajamkon Tuhan, halak na tongtong ikuasai oleh Tuhan, aido halak na merasahon pemulihan secara total itung-atungan ni kehidupan ta. Sehingga ahanagabe pernyataan ni perpesalmen izon janah on manaparpudi sobut bani bilat tahun nini bani ayat 8 buenando malas niuhur ibere ham ibagas uhurku marimbang malas niuhur ni sedia sanggah pariyama ome pakon pariyama anggur na zunah. Luar biasa. Perpesalmen membain sebuah perbandingan sona dampak kehidupan ni halak na tongtong mengajam Tuhan ai. Ija memang halak na mengajam Tuhan betul-betul pulih, betul-betul sukacita, betul-betul damai. Tutulang terpungkiri hita. Malas duhur ni halak anggo tikki panen. Megah duhur ni asoman anggo tikki bahat pariyamani. Tapi lebih kunjai obe nini perpesalmenon. Malas nihur na ia hapkok kita ketika hidup kita benar-benar dikendalikan oleh Tuhan Allah. Langa dong malas niur na lobi kunjai. Wap boy may hapok kita dene sonaha malas niur ta sanggah paninome marhasil usaha naik jabatan martambah-tambah harta martambah-tambah sinadongan mungkin luar biasa maya po kita. Pakorhonnya ya ganut tene. Sukses nyombah, marasil nyombah. Maranak, marboru, marpahopu. Luar biasa mah sukacita ni alami kita. Tapi sainari hasaksian ni perpesal meizon. Lebih kunjai sukacita damai yang kita alami ketika hidup kita benar-benar dikendalikan oleh Tuhan Allah. Anggo guluh tahun tetap marpangajaman hubani naibata Jehovah. Bahkan ini bani ayat na parpudiai. Purini modum ondi pe sinok ma kanay. Sinok lang marnipi-nipi. Apalagi nipi-nipi gaur kan, nipi-nipi gaur rarat langsung nabi. Tapi izin ipag-aleak kulaun, tokin mitor tak ini torenges.
bebas. Ya. Sonang tumang. Ya, itulah sebuah kesaksian nih pemazmur ijon tene Bapak Inang. Ya, kita mengalami pemulihan, kita mengalami damai sukacita yang luar biasa tengah-tengah nih kehidupan tahun ketika hidup kita benar-benar bersama dengan Tuhan. Ketika hidup kita betul-betul teguh setia kepada Tuhan Allah. Nah pasti naibata Jehovah ibagas Yesus Kristus aima naibata nah holong jana setia utong-atong-ata lahu mangurupi hita lahu membantu hita ibagas na mendopakon haganupan situasi kehidupan di tanohon pasongon goran ni minggu tai misericordias domini hidup nyur ni Jehovah do manggoki tanohon kasih setia Tuhan senantiasa yang dapat memampukan dan menguatkan kita. Porini penokan roh gizang ni hita tene halani memang maningun roh gizang ni do hita maningun masura-sura do hita setinggi-tinggi ni kan naima tapi porini pesonai Bapak Inang bagal tantangan kencang tumang badai naman dorap ketika akar kita teguh kepada Tuhan Allah kita bisa enjoy kita bisa menghadapinya dan merasakan sukacita damai sejahtera itu ngatongan nih kehidupan ta ase Tuhan maka somani kita jangan masuk kita sonari rosisa dokah nih amin matong kumahita. Terima kasih ma Tuhan hatamu nadop ijalo hanami na tongtong paingat ko kanami bani guluh nami si ganupari sadar doha nami tongon itong-atongan ni kehidupan on ganup doha nami mandopakon bagai pergumulan masalah itong-atongan ni kehidupan nami tapi por saya doha nami Bapa anggo hamdo nagabi pangajaman nami bani guluh nami si ganupari langan jay maseda hanami langan jay madabuh kanami tapi boy doha nami teguh berdiri ilubi-lubimu mangahapkon sukacita damai sejahtera na umbamu indoh na etenger honya porsehan nami tongtong bani guluh nami on ase bani panorongon Tuhan ididahkam haganupan kuryamu na hadir bani ibadah on usai hokam tongtong tondimu na pasingin ase tondimun apargugui memampuok kanami ibagas na mandalani guluh siganu pari sonay do homa age haganupan guluh nami on yon dosok kanami hubamu marpasu-pasu maham ase jukpahan malas nihur hanami tongtong ilobi-lobimu tarpuji maham Bapa balosi hama tonggo elek-elek namion naipadas kanami hubamu marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Paima yondo sok kita galanganta tangar hita malubi hata ni naibata nagabi onjolan batta lahu manggalang aima natar surat bani 2 Korinsiah ayat 7 ganup ma jinul julni hurni ulang mahum bani borat nihur atap halani paksa ai ihaholongi naibatado halak na mambere uhur halak na malas uhur membere sonari ondosok kita ma galanganta
Jongjong. Martonggo mahita mangundos kun galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata simada hanami. Pakun haganup goluh nami. Terima kasih ma hatahonun nami hubamu. Halani iparmudu-mudu, iparorot, janah ipasu-pasu hamdo goluh nami. Iberi hamdo homa parhion, hajor giton, si panganon pakon si inumon, rosi napurlu bani goluh nami. Tanda ni terima kasih nami, yondoskon hanami do hubamu, goluh pakon pasu-pasu nadop bineremu, naipatupu hanamion gabe galangan nami. Papasing anjaha pasu-pasu hammaon, gabi galangan na misbau ilobemu, bahen na sangapunmu, janah membahen lambin marhataridahan harajaunmu i dunia on. Say tambay hamma pasu-pasumu, janah say lambin paganda hamma holong niatemu huben nami. Ajari hamma hanami, asi lambin igalangkok kanami diri nami, pakon hinadungan nami, hubani harajaunmu, bahen hamuliaunmu, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus si paluah hanami. Amen. Wondoskon bani Yesus saganukan dirikon. Bapa nami na inagori atas, sa napapasing magoranmu, sa roh maharajaudmu, sa saut maharosuh niurmu inagori tongahon, songon na inagori atas. Beri hamba ban nami sa daryon haguluhan ari-ari. Sasap kamma dosa nami, songon panasap nami bani dosa niya soman na mardosa dopak kanami. Ulang hanami bubay ham huparlajoan, paluah kam mahanami kumbani pangalan.
manasiam, totap manasiam ulang mubah-ubah. Anjaha lambin surung ma ibagas korjani Tuhanin, ai ibotoh nasiam, sedo nasoya halo jaun nasiam ibagas Tuhanin. Jalo hamma pasu-pasu kumbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibatama ham. Isondangkon Tuhan na ibatama bohini hubamu, janah maidop mauhurni mangidahkam. Idopakkon Tuhan na ibatama bohini hubamu, janah ipasorap madameni bani tonduimu. Amen. Salam mahubatakan upan.